لا هەرجاکەی بێن دەم باش دەمە پێشکەشکردنا بڵتەنە دەمژمێر شەشە و دەستپێکی دەژی گرنگترین سەرنوچە. مظلوم عبدێ دەبێژێ پەیوەندیان مە بەڕژێمە ئەسەدران نەهاتنە برین و ئەو ئامادەنە ji بۆی هەر هەفدیتنەکەی بە تورکیارە. گروپên çekdar Kobanê û gundewarên wê bi topan armançkirin. Li Efrînê grûpên çekdar dibin pêkirinan de derheqê welatiyên Kurd de berdewam in. Careke din sengerên pêşmergeyên Kurdistanê li Pirdê bi Katyoşa hatine armançkirin. دووبارە سلااو ئیرۆ بالەفرەکە بێ بالەفروان ناوەندە باژارێ کوبانێ ئارمانشکر و دانجامێدە کوشتی و بریندارکردن و دەهەمان دەمەدە گروپێن چەکدار هەفت گوند نابەرە کوبانێ و گرێسپیدە ئارمانشکردن و دەرمانجدا دە ئەنجامێدە وڵاتیان سڤیل هاتنە کوشتن و بریندارکردن. ئیرۆ بالەفرێن بێ بالەفڕوان باژارێ کۆبانێ ئارمانجکردن دە ئەنجامێدا کوشتی و بریندارکردن. ئیرۆ گروپên çekdarên ser bi hikûmeta Demkîva û balafirên bê balafirvan yên ser bi Tirkîva bajarê Kobanê û gundewarê wê armanc kirin û di encamê de kuştî û birîndar ketin. Her wiha ziyanên madî bi xelkê gihîştin. Yekemîn xala ku hata armançkirin navenda bajarê Kobanî li taxa Esînaa û meydana Ezîraa û li paş benzînxaneya Saziyê. Di heman demê de gundên navbera Kobanî û Girêspiyê ji alî grûpên çekdar ve hatine armançkirin. Gundên ku hatine armançkirin ev in: Tilêcib, Elîşar, Qeremuğ, Eydanî, Xan, Bîrereb, Memît û nêzîkî 20 topan li gundên navborî ketin. Her wiha balafirên bê balafirvan bi 3 topan jî navenda bajarê Kobanê armanc kirin. Di encamê de kuştî û birîndar ketin û di nava wan de zarok jî hene û têzanîn ku ev demeke dubare şer û pevçûn navbera grûpên çekdar û Qesedê de têne rûdan. Lê ev yekemîn car e bi vî şêweyî Kobanî û gundewarê wê têne armançkirin. Tevê ku Qesedê di çandina bombeyê de li gundên navbera Kobanî û Girêspiyê de berdewam e, lê ev yekemîn car e di sala nû de gundewarê Kobanî tê armançkirin û metirsiyeke mezin li cem xelkê dirist kir ku metirsiya dubara rewşa Serêkanî û Girêspiyê li bajarê Kobanî dubare bibe. لەسەر تۆپبارانکردنە باژارێ کوبانێ و گوندەوارێن وێ mêvendarîya her yek ji çalakvanê sivîl Osip Berkel û herwiha çalakvanê siyasî Diktor Lezgîn îbo kiriye. Mamoste Osip ez ê ji cem te dest pê bikim beriya hemû tiştekî. Sedema armançkirina navenda bajarê Kobanê ji ber çi hat? Yani heta ku grûpên çekdaran ku otobxaneyên Tirkiye ji navbexeka Tirkiye navenda bajarê Kobanê û gundewarên wê bi vî awayê hat topbaran bikin. Êvar baş silavrêz ji te û temaşevanê Ark News ra gelek spas. şîfa ji birîndara ra rehem jî ji êşehîd ra طبعا هیرو نیورو ساعت دردوری یکی گند و باجار کوبانی هاتنه تو باران کرن زیده 15 کس بریندار بون و خبری که هی زلامک جی چور سر دلوانیا خواه زاروکک جی عمری خواه 4 سالن نگه وی قطبور را کرن رقه بایا جمال مچوی ساحوج قرمق هفت کس جمالا وی بریندار بون وی ذاته نگه خاقت بو و لکوبانی زیده ای جا که هاته تو باران کرن لسرزوری بو لخانه بو لگوگ دپی گندی ابراهیم عیشکی بو لقرموغ بو لکوبانی سی جا بو لندی سیناء برکازی محمودی حبشه و لندی مصرف زراعی لآشکت یعنی مدنی تینا تو باران کرنه دوردا PKK شر خوی ترکی آنی هات جمع روجاوا PKK تید حرشه ترکاجی هما چد کنه و ملت توباران کنه مدنی تینا کشتنه و حالا بسر کوبانی تی کرنه زیده باشا ماموستا اوسپ دماکو نوچه بلاف بویا مالپارک سوری دبیجه کو ایرو دو کادروین PKK جه گونده که نزدیکی کوبانی در باسی نبا ترکیه بنو او دیوار نبره کوبانی انگو روجاوا کرسنه با کوری کرسنه ده هرف عندنا تقاندنا ودرباس بنام بيجنو كارفدانا
جمنا فاتشتا من نبیست بلکه ملسر مالپرنا مدی یازی کرنا گوتبون گندی قرمغرا در باز کنه هما بری 5 دقیقه از گندی قرمغرا مدن کر گوتن تشتکی وانی تنه و مالا هانا تو آتی تو باران کرنجی لبر اسایش دکوه 3 متر مالا مچوی ساحه وی انکار کرد گفت تشتکی وانی تنه یعنی مگو سراس میکنم تشتکی وانی هیا گفت تشتکی وانی تنه بله لیوا ام بیشن یک برا دور در باس میکن لیوا همه کوبانی و انسان مدنی و گندی تلیجبه و گندی قرمق گندی سرزوری گندی خانه گوگ ده یعنی وانا چه سبب وان هبو وان مدنی وانی تنه تو بران کرن باش مامۆستا ئۆسپ مڕە بمێنە دووبارە بەگەر مەجەم تەنها هەج بەرە خۆت مەجەم دکتۆر لەزگین دکتۆر دەمباش بەریا هەموو تشتێکی ئارمانجکردنە باژارێ کوبانێ و گوندەوارێ نوێ ببی ئەوەیە هاک و ژمارەیەکە گەلێک یا سیڤیلە بریندار بوو کوشتیژی دەنجامە تۆپبارانکردندا کەتنە یعنی دوەردا سەدەم جێشنێک و ڤیاوەیە هاک کوبانێ ڕەوشاوێ گەشتی ئاستێکی خراپ دەم باش ئەس خوازم بەس هەنێکی ئەم ڤەگەرنە بە دیرۆکە هەنێکی پاشە ڤەگەرن وەختا پەکەکە بە ناوێ قەسەدێ خۆرتێ کۆبانێ برنە باغۆزێ برنە دێرەزۆرە و برنە ڕەقێ ji bo digo em muharebet Daeş dikine piştî şerê Daeş xelas bû em dibînin yanî kobanî bû fetraka nebes îroya teqrîben înî bi înî tayarê Tirkiye hücûma kobanê dikin û medeniya qesf dikin divir de em ji xwe pirs dikin yani em îro milletê kobanî medenî kobanî bûne esîrê siyaseteke xelat ew PKK li wir dimeşînê dihiyê مدنينه اتفاق PKK اتفاقية بالنظام بعد النظام لكوبا موجود شما نظام ناحركه كا امريكا لكرة شما عندنجي امريكا نابسنا شما عندنجي روسيا نابسنا والسبب دين كسي هنا روشنبير او فاني مجتمع مدني لكوبا كا دنجي وان لكرة او يعني ولو انه ملت پیش تا بدن جملت را خویا بگن که مصیری کوبا نکوده هره و که چه جوه او ندر که ایمن که رأی شخصی از دبینم انه مصیری کوبا او جی ایرو وک مصیری عفرینه کوبا جوه هره و سبا جی امروننا اما وک بگرینه ام بین کوبا چو اما بیجن والله انا کسی چو متشکی ناگه اولو ایرو عفرین چو سریکانی چو گریستی پیب چو نفس سیاسته کوبانی اوجی توره بس هما مسئله وقت باشە دکتۆر لەزگین دووبارە بە گەرمەجەمتە مامۆستا ئۆسپ دخوازم بهتر سەر هورگولیان ڕاوەستێ ئەو کەسێن و بریندار بوونە خەڵکی کیژا گوندینە کیژا گوند بهتر زیان پێ گەهشتیە ناوەندە باژاری کوبانێ دەمەکو هەتا ئارمانجکردن کی دەروکی دەربوو زیان گیشتێکی ئاشەکەیە لەبەر مەصرف زیراعەیە ئاش زرار پر گیشتێکی طبعا للصناعة عاجي عندي سوق الخضرة هي عندي سوق خضرة لبر قاضي محمودي حبشة وهذا الكاجي زيان جيشتيكية والقرمغجي لقندي قرمغ مالا متشوي صاحب رد بيجن حفت كاس جمالا وي بريندار بون وكري وي عمري 4 سال بو نجي وقت كرن نجي فقط بو راكنا مستشفى الرقه هنا جي راكنا مستشفى من بجي طبعا بريندارجي زیده 15 کسا هست بلکه ام نکام بون ستی بگیشتانا و یک جی شهید بیه زلام یک جی شهید بیه برای گوتن پیرک جی شهید بیه برای کسی سر راست نکر لی هم زلام شهید بیه لی دفر دا ام که ببیجن چه یعنی وا پکک وقتی اشترکی دا هاتی پکک شری خواهی به ترکای آنی هاتی الولاتی می روژاوا دکیه ملت ما بینه که دکتور لزگین گوتی هیرو بیه هیسیر پککیه بی هیچی پککی یا نزانه کی جان دقیق که بمره کی جان دقیق که صاحب میره وقتی که یوار دبر نزانه که رو لی هل رو هل نه بنا هیچی ره هلا که رات کنه مظاهرات دبن دارنا ترکا باند کن دبی تروریست اردوغان لترکی جیل بيجي اردوغان نفسي وين الجزيره ولا حرم انا تفاض كن يعني برا كسك نفكر حاله كوباني فرج حاله عفينه وجريس بي وسركوني تشترا كوباني اوجي هي سيره دست فك كده شر تركا اني هات كره نما چیشه ما بترکا هي چه شری ما بترکا راه هي وحطاني به پاککی اني هات كره نما خلق بده كشتره خلق ما ايهاني باللغم نم عرضه پاککات چینه دبي اجبوي دجمن دچینه ما تينا كشتنا فقاسا انسان وجيش كي زانل لسر خبرات يقولن فقاسا انسان حتى نها مريه
باللغم هانا دنيا عرضات تي چاندن بقاسا انساني ما ایهانی که بدستی ترکات کشتنه بدستی با کتای رادیکالی تنه کشتنه قضایی فداوینه پککل کوبانی مناطق روجاوا گیش کی شری ترکات ده راد به صورت اردوغان راست تروریست اردوغان اوجی ولا لیخنه یعنی اوه بانگل لملت اخوی کرد کن هر کس جی دور کردن پککل عبد الویژن در کردن روجاوای کردستان در کرد براش روجاوای کردستان در کرد هر اسب از برای خود باره بدم جمتا دكتور لازقين من بين هفكشة سياسية كوبانة لسر أجرم راوستن يعني هفكشة سياسية كتير تشقونا قد وحتى شرده كألوز بوحتى كو كوبانة وكما مستأس داخل كرن كو بكك الشر خب تركيا لأن أنا بجاري كوبانة ده كوبانة إنها بوا شو قربانية ده أنجام جهارتنا ويشري بنا بكوبانة. ديس العفرينة وقت دس العفرينة إدارة العفرينة ملتي مدني دبرنا سر حدود صورة أوجلان ددنا دستوانا دقوت نهار سر حدود تركي بأم سروقي خد خاص أف سياسة نفسي ويل كوباني أوجي دمشي يعني بير ما بيراج جندي كوباني تينن صورة أوجلان دكنا دستوانا بيجن هرن سر حدود بيجا أم سروقي خد خاص جي تركي را حجاته تشيدكن هنا قد وردونا أوجي بحكيكنا بو تركي إيريش ملت بكي دفردا يعني وبحكيكا أو إدارة ذاتية بالشكل جديد روش سياسي لكوباني أبشي كشتية يعني كوباني معروف يعني قال لك أحزابتي هنا قال لك فعالياتي هنا ملت كانه بيشتغل بس جيشكي دبن قمعيدنا تشينا بتدنك قراكي تشينا بتشوري بكي هنا بحكيكا لدور حكوم كنا أفكاسن ببرام منتفعا از يعني شخصيا از دبينم كمرتزقه جماند شغلن جبو ارمانج باكيكي بين جي وحتى نجمر نخويا ارمانج باكيكي تشنا ارمانج باكيك حتى ما جند باجار عفرين تشو باجار سريكاني تشو تربسفي تشو ملتي كوبان انها دبن ظلميده دبن نام تنه مازوتنه تركي هجوم دكيه ام چونه لديرزور چونه لباغوز رمشنا والله ام كجورا كردستان گچي بكنا به دستي كادر تركي ملتي تركي لديار بكر و تشنگش بو كردستان چينا ملتي تركي وقت ايريشك لسر قدس دبه بصد حزاره در كفن مظاهرات چيت كند بي ام جبو قدس دركتنا ايرو باجار كردي ايهانا دراول سري مت كند بي ام كجور كردستان گچي بكنا كادر تركي ملتي تركي درنا كبه ملتي تركي نافج تشل كوباني دبه تشل عفرينه دبه مسؤولين كوري براي عبد الله اوجلان دبن برلمان تركي درونيشت دبن بيراقي تركي درونيشت اسكي جور كردستان يعني خويا ام از رجاج ملتي مادك انه هناك بس باقل بفكرن جبو بين وندانا بنها ملتي عفرينه جيش دبن مخيمات جيش دبن كوناد نخواندن هنا نا روشوان بربيسا مستقبل لبيشوان نماي سبا ملتي كوباني كولو بفي طريقة بمينن بفي طريقة بفكرن بأوجي تيكفرن نفسي عفرينه جملات ام ايرو دخازن هنا شيار ببن در كفر حقي خواب خوازه واكسين انا روشن بير از دوباره بر خود مجمتا بس مرب منه ما مستا اوست نها پشتی توباران کرنا ایرو ارمانج کرنا بجار کوبانه و گندوارن و خوازم ت روشا خلکه جمره بجه نبا خلکه ده چ بلا بو چ مترسید نبا خلکه ده بلا بو گلو خلق در بدر بوجه وان گندن کو هات ارمانج کرن و جنابنده بجار کوبانه نه برا جاره کدیش لابورید خلق کوبانی بر ذات تر حتی دنیا خلق کوبانی دا تنه کس نزانه کو وقتی بشف راکت که رو لیهل نه اونگیش کی دبیدن لسر را گاندنا ته دین کو فقاسا کس حتی ناد کوبانی دا هاتی کشتنه در کتی ایهانی کو کشتی ناس ضد المجهول کتی که کس نزانه کیه دو ساعته دا جی کمیره و مرینه کس نزانه کو وقتی را کبرد که سبب رو لیهل نه یک ویا اید دیات نریج برچیبونه وقتی چونه قاپی سیمال کا او دریا هاتا گرتن و دیب هزار کسی می کوبانی سبی کیلو شیکر ساکنه کروک سوق ممجه کلی دبه کوبانی برچینا را دمره اید دیا ملت نویر خوک یجبر زارو که هر کس خوازه بروینه در ویا جوار شورشگر که هم بروینه دوی بده هر دیرزون دوی وای بخوا قرار خود یعنی حالی که ملت تیر در وسط نه حالی که یعنی کمری کانه بی وصف بکی بکوتنه ببیج یعنی حالی که پر خرابه
حال کوبانی مامۆستا نەها دە ئەنجاما تۆپبارانکردنا ئیرۆدا خەڵک جوان گوندی و هاتنە ئارمانجکردن دەربدەر بوون ئەم بێژن ژمالێ خۆ دەرکەتن گوندی خۆیان نا طبعا جمالي خدر كاتن ياك مالي متوي صاحي حمد حمو اوزن جامعه جي لقرمغه دمالا ويدا لي كان حفتش مالا وي جوزات تشيك فرسر هذا نامو لقندي جول ده بخس ورقال لقندي تليش بخس ورقال سرزوري خس ورقال خانه خس ورقال كي ملت كذا هره يعني جمال خدر كتي دوره دره كتي ديسا امانتنه ملت ذاتنا ورد مال خدر ده بخاطر سخوفه كتا زيكي ملت وقت هات اما عشوائي وني هات نه ملت كتا خوره عشوائي كات بخاطر سخوفه كتي زيكي ملت نزانت که هرن چوله راکبه به سر می بزستانه یا سمت که هرن مالی فلیکس راکبه سر به مرج کبه ویاجی بقا تشته کیش پگکده بزانه بون ویا پگکده که بلکه ودی سالی چونی لگندی حلنج قصفک هاتا کرن گوتایری هانا مسیر لی خستیه لگندی حلنج نوی وی مجبیر کر نوی خودی ماله درکت جی ایهانی که شریحا چکریه که یک کادرویا اگید سیلوپی دابو زاری رومی شریحه چکره و در که اگه سیلو پیش هم مسئولی که مثلا زاری رومی جی چون کدن حبسه پرگار خبر آبون تشتی که خرسر هفته نما گو اگه سیلو پی شریحه دامن گو مچکره و در که گوتی است که دنگی وان گداری که یعنی پاککب بخواه تشتا و زریعانات خوازه به ترکی ده که و ملت ما جروجاوای کردستان هجر به منطقه بوش بود و پاککد که گشتی باش مامۆستا دکتۆر لەزگین مەبێن لەسەر وێ چەندێ ڕاوەستن بێگومان ئارمانجکردنا ئێرەوەیە گۆندا بێژم ئەوایەکی عشوایی ئەگەرم بێژن ناوەندە باژارێ کوبانێ ژمارەیە گوند و حەفت گوند بوون نیسکە حەفت گوندا هاتە ئارمانجکردن نامەیەن سەرەکان گۆ ئارمانجێن سەرەکە ژێ ئارمانجکردنێ چ بوون یانیش بەرچێ بێ ئەوەیە ئەف ژمارە گوندان ئارمانجکردن یعنی ئاچە ئالیە تورکیا و چ پەگەکەژی سیاسەتە خۆک و بوو سەدەما ئارمانجکردنا با گوندان چش ملت خوازن چش نامەژ ملت ڕەشیاندە نهات بس لسر خريطة بنيرة كوباني تقريبا شبه محاصرة ملتي دي كوباني دا ديسا جارك دين ام بيجن ملتي كي فقيرة نانتن مازوتن ود سرفي دشي دا قصفت بشرنجي قصف عشوائي دا فدفرد ملت شبكي في ملت برفي باز لانه ملت 10 سالنا ده حربه ده دي ملت يعني طاقات خو بحربه نمای کو ملت درکت جوه منطقه درکت جو کوبانی درکت تهجير يعني تشتغني في تهجير منظم دخوازه ملت دورده تشتغني في كرد دوه منطقه ده نمينن و بشي فتره که في ديسا دركبنا اما ببيسنا اتفاقي تشيبنا ما بين قصد وتركيا والنظام انه في منطقه تسليمه تركيا ببه او تسليم جيش الوطني ببه وام حتى ام نزلنا تش اتفاقين يعني ما بلكي بو 3 سنه ما بده اتفاقيه بهيستي ما بين مظلوم عبدي وتركيا وروسيا وامريكا ام حتى نصر اعلامنا كسك سياسي نزلنا مظلوم عبدي صار تش توقيع كري مصري في منطقه كي بكرجه كي تش في منطقه دركبه وقت هدف چیه یعنی جبوچ و قصفه چه دود من مشتر گوت ما دارم پیر ما پیر گند کوبان پیری هانه به سیاست نزانن رسم سروک دد نوان سروک اوجلان کا در کم هر سر حدود ام سروک خود خازن روج دین ترکی ته قصف دکت پکک لفره نتیجه ملت که تهجیر ببه که ملت منطقه در که کرد شخوره هدی یا هرنا كردستان عراق یا هرنا اوروبا یا هرنا الشام یا هرنا گەلک سپاس بۆی دکتۆر لەزگین ئی بۆ چالاکوانی سیاسی و گەلک سپاس بۆی چالاکوانی سڤیل ئۆسب بەرکەل کۆن مڕاون گەلک سپاس تۆپبارانکردنا گروپێن چەکدارژێ گوندەوارێن زرگان و تل تەمرێرە بەردەوامە و شەڤابووری بەژارێ زرگانێ بێدەهان تۆپات ئارمانجکردن ژێ دەرێن خۆجهی ژارکێرە ڕاگاندن و شەڤابووری گروپێن چەکدار زرگان و گوندەوارێن وێ بێ دەهان تۆپکردنە ئارمانج و 4 تۆپ لە ناوە گوندی ڕبیعات کەتنە خوارێ وەکە ژێ دەرێن خۆجهیدا نەزانین و تۆپبارانکردن دوو دەمژمێران بەردەوام کرد و زیان بتانەیە مادی بوون.
مظلوم کوبانێ فەرماندارێ گشتیە هێزن سووریا دیموکراتی کە سەدە دەربارەی تورکیە و پەیوەندی و چارەسەرکردنا پرسگرێکان ڕاگەهاند و ئەو دخوازن ناکۆکیên خۆ لەگەل تورکیە بە ڕێیادیالۆکێ چارەسەر بکن و ئەو وەکو قەسەدێژی بۆ هەر هەفدیتنەکەی بە تورکیێرە ئامادەنە و تێکەزیکرد و پەیوەندیاوان لەگەڵ ڕژێمە سووریێدا بەردەوامە و نەهاتیە بڕی. مظلوم کوبانê fermandarê giştî Hêzên Sûriya Demokratîk Hesedê di daxuyaniyekê de li gel peymangeha Lêkolînên Washingtonê behsa çendîn mijar û babetên Kurdî û Kurdistanî kir. Tê de tekez kir ku peywendiyên wan li gel rejîma Sûriyê tu carî nehatine birîn û ew wekû qesedê dixwazin pirsgirêkan bi Tirkiye re diriya diyalogê re çareser bikin. مظلوم کوبانê derbarê Tirkiye û peywendî û çareserkirina pirsgirêkan di lêdwana xwe de got ew dixwazin nakokiyên xwe li gel Tirkiyê bi rêya diyalogê re çareser bikin ji ber ku Hesedê çendîn caran eşkere kiriye ku ew ne aliyeke şer di navbera Tirkiye û PKK de ne û ew wekû qesedê ji bo her hevdîtinekê bi Tirkiye re amade ne. Ew yek di demekê de tê ku rêveberiya PYD bi hemû alî û şepêl û saziyên xwe herdem Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê bi peywendî û têkilî bi Tirkiye re tometbar dikin û dibêjin ku peywendiyên enekesê bi Tirkiye re başin û bihêzin. Fermandarê giştî Hesedê Mezlûm Kubanê dazanîn jî ku peywendiyên wan li gel rejîma Sûriyê berdewamin û nehatine birîn. Lê rejîm hin jî ji bo çareseriyê neamade ye ji ber ku bi çavekê bihêztir teamül û danûstandinê dike. و او دخوازن پرزگریکن دنافبرا وان و شامه ده چارەسەر بکن لی رژیم به هلوستا آلی سرکفتی دانوستاندنê dike و دخوازه بریارên xwe bisepîne û vegere pêş sala 2011. Di vê derbarê de siyasetmedar û çavdêrên Rojavayê Kurdistanê tekez dikin ku daxwaza rejîmê ew e ku careke din wan herêmên ku radestî qesedê kirine careke din vegerîne. Derbarê peywendiyên li gel Herêma Kurdistanê de fermandarê giştî Hesedê got ku wan tu pirsgirêk li gel Herêma Kurdistanê de tune ne. Ew hewl didin ku peywendiyan li gel her kesekî herwiha li gel hemû partiyan û serkirdeyên wan de deynin. Tekez jî kir ku divê Kurd nakokên xwe bi diyalogê çareser bikin û rijandina xwîna Kurdan li gorî Kobanê dibêje heram e. Ev daxuyanî jî di demekê de tê ku Mezlûm Kobanê li ser êrişa çeteyên ciwanên şoreşger li ser deriyê Pêşxabûrê bêdeng maye. Herwiha her êrişeke PKK li ser hêzên pêşmerge têne encamdan tu helwestên fermî û nefermî ji Mezlûm Kobanê derneketine. Berva jî gotina wî beriya niha Mehmûdê Reş ku yek ji fermandarên qesedê bi zelalî ragihandibû ku ew derbarê hebûna PKK li Herêma Kurdistanê nebê alî ne û ew ê bêdeng nemînin. Li ser peywendiyên li gel aliyên opozisyona Sûriyê jî Mezlûm Kobanê diyar kir ku peywendiyên wan li gel opozisyonê nebaşin bi taybet piştî Efrîn, Girêspî û Serîkaniyê. Herwiha ragihand ku ew pêşbînî dike ku îsal guhartin di proseya siyasî ya Sûriyê de çê bibin. لەسەر vê mijarê me li stûdyoyê mêbandariya Brêz Newaf Reşîd serokê nûneretiya Herêma Kurdistanê ye enekesê kiriye. Mamoste Newaf tu bixêr hatî beriya hemû tiştekî. Yani roj bi roj dema ku Mezlûm Ebdê her lêdwanekê didê her hevdîtinekê encam de yani tekezîr ser du sê tiştan didê ji xwe re helal dike ji we re heram dike. Ez ê jiya Tirka dest pê bikim beriya rejîmê. Bêje ew amadene bi hevdîtinekê bi her hevdîtinekê re bi Tirkare yani bê şert û merj bes Tirk bi arazî bin bi ara rûnin ew bi Tirkare rûnin. Yani divir de Mezlûm Ebdê çi corê siyaseteke yani got çi tiştê bin mêzê eşkere dike pêşaraya giştî ji bo enekesê bi taybetî. ji xwe hemû bi hevdû ve girêdayî dibêjim. Mewduê Tirka Tirk wek dewlet cîranê Kurdistanê Kurdistana Rojava bi dirêjaya zêdetirî 800 kilometr gerek alaqa me bi hev xweş bê li ser got 19 wilayetê Kurdî li Kurdistana Bakurên li ser got gelek kêşeyê di navbera Kurdê Tirkî û dewleta Tirkiye de henin evaya qet ne êşê me ye. Mixabin Mezlûm Kobanê ê got îro vê dibêje bi navekî dî roja got teslîm û îstîlam di hundirê Kurdistana Sûriya de navbera PKK û navbera rejîmê de çêbûye
اف برادر برپرس بو برپرسیار بو بناوکی دی هندري قامش له ده اويك وقتي دجاتيا دولتا تركيا ذكرن رسم صورت وآل تركيا دشوطان دجاتيا تركيا بدلالتا بكك دجاتيا تركيا ذكرن اشخوا جرك افياد رجع اولي ده بابا ما بقوتا اما امو كردي سوري ام وقت جيران تعاملي بكن جبرقو همو برنامج تفکر سیاسی کردی ده هر پارچاک بر پرسیاریاویه جبو که شک هبی تشتک هبی نبراوی و رژیما گو آنها باید صلات دوی پارچی ده بس اوان خکر محامی دبر بده آنها بجاز آماده وی چبکی وی هری چبکی او ترکیه بجی من ما عفرین و سریکانیه و گریس سپی داگر کریه از هاتما کتمه ده از چاوت کو دورن دیجی آنات من تهدیده و گفه ده ده بیشبر پککه خوزیش رجع اول ده بگوتا از نه پککه نه حوجه ایوه قاس مثلا هانه بو و وقتا گو دولتا ترکیه چشتک بکرا و بباجیه ایدانه و بباجیه و هلوستا وی لوازم ام هلوستان هاكو داي كود بجي ام نبكا كرن يعني حتى تشرادي كجي باوري يعني بس ما قوتنا كد هبتنا ده نب چنن كو نبكا كير يعني نبكا كير حرو بكا كير روجانا دبن آلي بكا كي دبن صورت ودروش من بكا كي وصورت عبد الله اوجلان ده وخوا پیشندان اكيد حمود دبري خردي دوني وقتي جو اوي گوتیه جوان شورشگر ایدانه کرد دولتا ترکی و کشتنا شهید کرنا هنک اندام جوان شورشگر ایدانه کرد برگو در کتبون خو پیشندانه و جواتا دکرن بن آلا پکه کده ند بن آلا پیاده ده ند بن آلا تفکر سیاسی کردی سوری ده باش زبیم سر پیوندی و رژیم اسد مستناف چندین جار تکاز دکه و نهاجی بجاری باشکره بجه تجاران پیوندی ما برژیم اسد را نهات یا برین او تخوازن دیالوگ برژیم اسد را بکن لید یا رژیم اسد يعني برسباي اشكريا دمي انجو او عمليه استلام وتسليم دماكو دس بكاش رجد هذا كرن دمي هاتيك ويدي هو نافشا فقرين يعني ها مظلوم عبد بازرگان يرسرچت كركبنا هاتيك كرن وبيوندي هاتيك ام ذكرن سلاتي كرن يعني وتخازت چب دست بيخي اركك بو بجي جروب داي هات يعني ورايك شي چت شوي تمام اما تشتكينا شكلين اغو او دبيجي وش بو بروباغندا اغو از زانم وخلق حموجي زانن تسليم واستلام وعقود هنن نوزده مها هفته 2012 تسلیم و استلام چه بوده ایرو روز افرجی ماهانه خود بینه گو خورته وکویجی گوتیه د مقابله خود بینه خورته خود بینه دولت زلهز جرا اری کرنا خود بینه گو دولت عربی دخوازن و تسویق بکن جاره کدی دبیجی او تشتیم تسلیمی تکریل مفقرینه او تشتیم تسلیمی تکریل مفقرینه ایرو روز مظلوم و ايجو مظلوم رد بيجن هما قصدي بس قصدي هم ببن تفلي خابكن اعتراف قصدي بوك قوتك لشكري واعتراف في اداري ببي تشتكي كردي نابجي حقوق كردات تنتي تشتكتنا اف اداره هاني حتى نيجو بشويه كشويه باشتر بجوي اداره جو رژیم دمابری دا جو تکر بناف تکر ادارات محلی وکوی به بس هم اعترافک به و شرکاتیا و به نبناوی کردی بناوی قصد و بناوی و اداره وانی خسری باشه ما مستند نبا گفتن خدا روی دبیجه لحب کردن نبرا روشخلاق و روجابه جمع فرات دوره کردن سرپرشتیان دولتی ورده ما بس تايل هاب كرن دي سات بروجي ما سدريان جروبن چقدار ريك و روجانا هبدو ارمانش بردا نزل على دايك ما بس تاوي تشبي ن برجوندي كرديتي تدتنا جبرجو دفرا كردستان سوريا دفرا كردستان سوريا جو دبي تفلي روجلات و باكوري فريد دي سات دبي اقلي دبي سوريا كبچوچك
ناف دا كرد نكارن تقزن جاتكن دبن ايكي امترين نتو جارك دي وتم برجواندية كرديتية تيدا تننا وتلهف هاتنا بفيرنجي هاني لهف هاتن وقتي قوتف دبن إدارة ويدا لهف هاتن أمريكية حتى بكيجا رادي إيرو روج موضوعي داعش حتى آن هاد بجي إما ويد المقابلة خدا قوتيا ترامب هات ركفتنا ما قريدا تمام بون وشر داعش قريدان اللي بلي اوباما بهفره ما كوباني رزقار کرد كوباني اتفاقيات دولي بسرپرشتي وحاضرية جناب سروك برزاني ويك انجام اتفاقية ركفتنا دهو كيبو وقتی پیشمرگه سینور سه دولتا درباس کرن چون كوباني رزقار کرن اوی وقتی سروك بخوا تکلی و دانستاندن و رکفتن کر امریکیا را بريطانيا راح تكاري بتشتكي ما مستنواب افافي داوي اواي اغو براستيجي ركفتنا بوارج بخاطري مسألة داعش باشا اما بين سر بحثا بيونديا خو هريما كردستان يعني او ريشا جوان شورشگر سر درگه سیمال که هر ندور نزیک بحث نبونا ادانه کرنا بتو اواکی يعني گوتن نبیجن ام تخوازن پیوندینا باشا بنو تکشنا برامدانینن لدماكو بينج كاس جوان شورشگر دا جماهيري شركة تركيا تينا ارمانج كرن الكوباني تينا كشتن ادانه الود تكرن وباشكره له ادانه اري شكل سر سنوري هريما كردستان كوبو سدما داخسنا سنور ناكد وردا چنامه بو امريكا وكأنا كسي وبو امريكا وبو هريما كردستان شي اما ناما بقلك جرا دوباره كريو ازدبيجم شخواك مظلوم كوباني اما ازدبينم يكشت دواي يان شخوا قالك مسألة وها اسكارم زيادة ترجي ببيجم إذا قال لك مسألة هذا ماي بيدنج مايا بس تشتيقو بككا دبي طرف تدا دبي آلي تدا وش أخي هالوستاوي سراسر دسبي كاوي وحتى داوي الآلية بككا الجور برجواندية بككا ددي وكو قولوا شردنا برا هناك چند غريلا وبيشمرغادا تشيبو وك بيشابوري وغيري وينا من ازهر وقتي دبيجم يكش دواي يا مظلوم كوباني مقتنع بفي كاري غودبي وبككا تشتي بككا دكي وبرياري بككا دكن وافقا ساز يواني جو سري صدي حفتي وحشتي ندبن كنترولا إداري ده وندمن كنترولا أسايشي مظلوم ده مقتنعة وبيوة يانجي نكار باش قالك سباز جوي ما مستا نواف رشيد سروكين ونراتي حريما كردستاني يا أنجمن أنجمنيا كرد السوري كنت مربي قالك سباز كريارن أرافاندن ودست سركرن ودزي وبرينا دارن جوتكارن كرد لهرما عفرين روجاباي كردستان روجانتين توماركرن لغور رخصنا ما في مروفان لعفرين دايا زانينكو كومنچك دار لغوندي خراب شرع جوانكي كرد رافاند ودا خوازا پريان لهم برسر بس برداني كرن هروها چك دارن الحمزات لربندا گوندي جوقي بدهان دارن زيتونان ين ولاتيكي گوندي دارگرێ برین و ژێ خوارە وەکو ئێزنگ فرۆتن و بەریانە هاڵ 205 دار ژالێوان چەکدارن بە هاتبوو برین لێ گوندێ معاملاژی گروپەکی بناوێ کارمەندن ڕێخستنێن هاوارچوونێ دەرباسیما لە وڵاتیەکی کورد بوون و زێر و پەرێنوی دزین ژبلی کریارێن کومە ئانینە زمان لە هەر گوندەکی ڕۆژانە دارتێنە برین ژبەرک و 1 تۆن ئێزنگ بە $8 تێ فرۆتن لەوما پرۆسەیە برینەداران زێدە بووە.
جارێکە دن هێزن پێشمەرگەلانیا پردێ بێ موشەکان هاتنە ئارمانجکردن لێ زیان بێ تەنێمادی بوون. بەرپرسیانیا پردێ ڕاگەهاند بخوالا پێشمەرگیان بە 8 موشەکان هەتا ئارمانجکردن ژە ئالیێ خۆڤەژی ڕێبە بەریا دژی تەرۆر ڕاگەهاند و ئێریش بە موشەکەن کاتیۆشە هاتیە ئەنجامدان و تێدا لیوایە دەهیا هێزن پێشمەرگە هاتی ئارمانجکردن هەروەها ئەو موشک نزیکی ئەنیا پێنجەیە هێزن پێشمەرگە کەتنە لێ زیان بتەنێ مادی بوون بێکوت و ئالیەک وێ ئێریشێل خۆ بگرێ و بەرپرسیارەتە خۆڕا بکینێ ئە ڤیددیوە ئارمانجکردەیەک وەکەونا دبینن لەسەر ئەکرانێ ئارکێ تێپەخشکرێن. بە بۆنەیە دەرباسبوونە 7 ساڵان لەسەر شەهیدبوونە 4 پێشمەرگەیان لەشکرێ ڕۆژ پارتیا دموکراتە کوردستان سووریا ساڵڤەگەر بێ سەردانەکە بۆ ماڵباتن شەهیدان بەژاند. بە بۆنە 7مین ساڵڤەگەرە شەهیدبوونە شەهید بەسام محەممەد خەلەف و شەهید باسل حاجی و شەهید غەمگین قەدری عوسمان و شەهید ئەمگیان مستەفا. شاندەکە پارتیا دموکراتە کوردستان سووریا بێ سەرۆکاتیە محەممەد عەلی بەرپرسە ڕێخستنە دۆمیز و ئەندامێ پۆلیتبەریا پارتیا دموکراتە کوردستان سووریا سەردانە ماڵباتن شەهیدن کو لە دۆمیز نێشتە جێنەکەر. هەر 4 شەهیدن لەشکرێ ڕۆژ لە ڕێکەفتە هەفتێ چلەیە ساڵە 2015 دەبەرخاکە کوردستانیدا دەشارێ ڕێخستنە تەرۆریستیە داعشێدا جانێخواخستنە قوربانی. محەممەد عەلی ئەندامێ پۆلیتبەریا پارتیا دموکراتە کوردستان سووریا 2 ساڵڤەگەرە شەهیدبوونە 4 پێشمەرگەیان لەشکرێ ڕۆژدا گوتارێک پێشکەش کرد و تێدا گوت و شەهیدن لەشکرێ ڕۆژ وێ هەردەم دەدلێ مڵەتێ کورددا بمینێن. ئیرۆ ساڵڤەگەرە 7مین یا 4 شەهیدên me شەهید ئەمگیان شەهید باسل شەهید بەسام و شەهید غەمگین. ئیرۆ ساڵا 7مینە me وەکو پارتی دموکرات کوردستان سووریا ڕێخستنە دۆمیز سەردانە وە هەر 4 ماڵباتا me kir سەرساغیە خوارە ئوژوارە ئەو شەهیدên ber xaka Kurdistanê ber berevaniya xaka Kurdistanê xak û niştîman xwîna xwe dayê ve gofadarîgî ji me û tevayî miletê me ev roj li bîra me hemyan e. Em dibînin wefadariya van şehîda herdem li bîra me be û di dilê me dane. Doza van şehîda doza rometiya, doza aştî û azadî ye, doza rihetî û xweşî û aramî ji tevayî gelê me re. Ji ber wê jî ev şehîd dilê miletê xwe dane, dilê me teva dane. Em sersaxî ji malbata wera û ji xwe re tevayî dixwazin. Rojê giran e, rojekî nexweş bi ser me de hat, lê em bi wa serbilindin û serfirazin. Xwîna van şehîda azadiya Kurdistanê tê halê. Ev nehesên Kurda taybet rêxistina Daeş ya teror û terorîst ya dijî mirovahiyê. Xwestin hemî hewildanê xwe bigin. Kurdistanê xelkên Kurdistanê rewşa wa têk bibin. Lê saya serê van şehîda berevanîgî mêrxasî pehlewanî berxaka Kurdistanê da kirin û ev Daeş û ev xirab têk birin. Îro em wa serbilindin, em wa serfirazin, em dibêjin ew ê dilê miletê me de dîroka dîroka Kurdistanê de wê werin tomarkirin têpê zêrîn. Navê wawêrê tomarkirin li ser hemî cada û dezgeh û dam û dezgehên hikûmî. Ji ber wê bimînin wek simbula berxwedanê. Em dobare sersaxî ji wan re dixwazin û em dibêjin ev rêka azadiyê berdewam e ta em bigîn rêka berxwedanê û berevaniyê wê berdewam e ta em bigîn. خوشکە شەهید غەمگین قەدری عوسمان پێشوازیی شاندا پارتیا دموکراتە کوردستان سووریا کردە مەکوشاندا پەدەکەسە ببوونە 7مین ساڵڤەگەرە شەهیدبوونە غەمگین قەدری سەردانە ماڵباتێ کرد و گوت و ئەو بێ شەهیدبوونە برایە خۆ سەرفرازن ji ber canê xwe kir قوربانیە خاکە کوردستانە پیرۆز. Em xêrhatina wefdê Partî Dîmokratîk Kurdistanê Sûriya dikin got îro hemû tevlîcema hazir bûne. Ez weke xwişka şehîd xemgîn em gelkî serfirazin bi xwîna birayê xwe ya got dayê ber axa Kurdistanê de sersera û serçavawin hatin em soz didin got em ser vê rêbeza berzanî bin çawa her 4 şehîd birhê xwe û xwîna xwe dane arda Kurdistanê
ام سوز ددن گو ام جی سروی خونی بن سری بازا برزانی بن به ویوایم گهشتنا داویا بولتنه بری داوی هاتنه دوباره سر نوچا مظلوم عبدێ دبێژێ پەیوەندیان مە بەڕژێمە ئەسەدران نەهاتنە برین و ئەو ئامادەنەش بۆی هەر هەفدیتنەکە بە تورکیارە. گروپێن چەکدار کوبانێ و گوندەوارێن وێ بە تۆپان ئارمانجکردن. لە عفرینێ گروپێن چەکدار دبن پێکردناندا دەرحەقی وڵاتیان کورددا بەردەوامن. جارەکەدن سەنگەرێن پێشمەرگەیان کوردستانێ لە پەردێ بە کاتیۆشە هاتنە ئارمانجکردن. هەر شاد بن.